Hi, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, namuntlha ni kha ni continue with my episodes of ku ni bela hi tini, laha ku va ku ri album yo karhi leyi hi tekaka even then ku fika ku vulavuriwa hi top 3 leyi baka, na n'wina va mi kha mi tsala top 3 ya n'wina leyi mi belaka. So na mina ni ta ni kha ni mi tisela top 3 ya mina leyi baka from album ya Dr. Joe Shirimani ya Shirimani O'clock. Yeah, so ka number 3 ya mina ni fike ni vekela Marozana. Yeah, as you can hear. Yeah, reason yo va ni yi vekeleni leyi it's because yona classic beat ya Dr. Joe Shirimani. Like at high volume leyi mi fika henhla ka high volume. Ya ma swi loko ya yi chayiwini swinene. Yeah, I can say it's all about beats, ne? Yeah, I think ni bela ngopfu hi ti-beat. Yeah, it's the classic beats from Dr. Joe Shirimani. Tani sweswi mi yi twa ka background sweswi. I don't want to explain much more than that. And then say in the yeah, track number 2 ya mina ku nga Pakaipa. Ya leyi chayiwini le. I'm doing an explanation just but leyi chayiwini tsakisaka na hi that lead guitar leyi ma bini swinene. I'm not connected to the lyrics, of course, hikuva swo tala ni switwi no switwa and then mina a ni believe ka belief ya xinganga ni believe ka vukreste but leyi track I can't deny ku yi biwini. Ku tlhela ku na phati leyo yin'wana yo rara ni ta yi cheka background sweswi. I'm not sure ku hi yini language I think maybe i Shona ne. Yeah, yi biwini swinene, I have to admit. Yeah, I also have to give special credits ka lowu Binance Gate. Kambe mi ri munhu hang something like that and that name. Yeah, ni chayini swinene ka that lead gate tirheni swinene. Na leta tin'wana ti ni tsakisa ta lead gate ko obviously a ni nga ta ti choose hinkwato. And then say hi ndza ya ka number 1 ya mina. Obviously loyi a nga swi vona ku hi yona yi nga ta yi ri number 1 leyi swa music a nga swi tivi. Yeah, this is the best. It's actually one of the best tracks or one of my favorite tracks ka December leyi. Leyi biwini leyi. Yi ni tsakisa ku a yi hunguti. Ku na track leti mi kuma ku ya hunguta loko yi kha yi nghena or mi kuma ku introduction yi ve kahle and then yi ya kha yi beda. Se leyiwa yi ta from the bottom yi ya henhla a yi chiki. A yi chiki the whole song, entire song. A yi chiki. It's very very good. Ku hava xin'wana lexi nga ta xi vula. Yeah, ra ba swinene. Ma vona nyana. Yeah, so na n'wina mi ta mi kha mi nyika top 3 ya n'wina leyi mi belaka from album leya Dr. Joe Shirimani, of course. As I've already previously said ku leswo munhu a ku i bele tinsimu hinkwato swi obvious ku va nga yingiselanga album. Ma vona loko laha veke hi la top 3 if album munhu i yingiserile swi nga endleka nga ti na top 3 and hi swona leswi va ka kha swi laveka. Ma vona loko ku ri mi nga za mi subscribe na ku ma na mi tlika mi subscribe.